Yes, there is someone who's gonna come pick up the phone, and I have to sell it. It's in my room. If you see on the table, night table, yeah, it's what I bought. I bought to Facebook. I have to sell it. Yeah, they will give you 400. I bought it and I have to sell 400. Okay, no problem. I will give you 100. Just make sure you give them, and you make sure you give them envelope. Yeah, before they take, they will test it to make sure if it's good. Okay, no problem. Thank you. I give them the address. They will come to knock on your door, and you open, you give them. I'm busy. Thank you very much. Bye. Hello. Yeah. Nugera mu rugo, hari umuntu uri buze gutwara telefone iri mu kabati. Yes, niyo ngomba kugurisha. Niyo naranguye, ngomba kuyigurisha kandi ngomba kunyungukira. Baraguhereza amadolari 400. Yes, 400. Ngiye nayiguze. Okay, nta kibazo. Okay, sawa. Uyimumpere namuhaye address, araza gusona. Ubwo ngubwo uraza kuyambikira. Okay, thank you. Yeah. Guys, hello, how are you doing? Flora Guiza, I'm back again with more business. Yes, if you like business, I'm here to teach you how many business you can do and you get more money. Yay! I'm here. Yes, ashimwe. Nizera ko mwese mumeze neza. Nanjye meze neza. Murabona ko mfite morale nyinshi cyane. Nabamara. Okay, guys, twagiye. Bazaniye utuntu tw'ubwenge namwe muri buze mumbwire. Nizihe, how many talent you can have and you can get money in this life without waiting your salary per month? Okay, how many? It's more. I need to open your mind and your eyes, and you will let me know. Wherever you are, you can use it, but someone who can get more money, it's in here. Those Canada, if I say Canada, Europe, Australia, American, wherever on this white country, tukaba twagiye. Ubimenya no muri Afrika byatuma utaburara, byatuma udasabiriza, byatuma uticwa n'inzara. Okay, yes, twagiye. Guys, mwese murabizi ko hari amafamiye yacu, hari harimo abadozi, hari harimo abajardinier, hari harimo abantu ba cleaninga, hari harimo abarezi bo mu rugo ariwo twitaga ngo Imana imbabarire, babita ngo iki? Ngo sigaye babita bakarya rugo, simbizi byari byo. Umukozi wo mu nzu. Okay, twagiye. Guys, waruzi yuko
uramutse uje muri ibi bihugu uzi kudoda waba umukire cyane. Wadoda imyenda y'abantu, wadoda imyenda y'abadamu, wadoda ibintu by'ibikoresho byo mu nzu nk'amapirozi. Hari abantu baba bakeneye guhindura decoration y'inzu zabo, yes, ukajya kubona ukaba umudodeye udufuka twa pilo, cyangwa se ugakora imyenda, amakositime, amakanzu, amaribaya y'abadamu. Wherever you can do with your machine, sewing machine, you can make money. More money, I'm telling you. If I say money, it's more money. It's no joke. Ntabwo naje hano nje kubabeshya, kuko ibintu ndi kuvuga ni ibintu reality. If you know how to sewing, you can get more money. If you know how to take care of the garden, you can make more money. This is the second. Okay? First, it's sewing. And second, it's garden care. Jardinier. Niba ariko bamwita. Garden. Okay. Twagiye. Cya cyongereza cyanjye cyo kudoda cyaje. Garden care. Hakaza. Cooking for the people. Hari bagita DoorDash cyangwa Uber Food. Uber Food byo abari amasosiyete manini abidistribuwa bakoze ibyo mu ma restaurant. Ariko hano waruzi yuko ushobora gukora DoorDash ugakukinga ukagemurira abantu. Waruzi yuko waba umukire ndetse ukabura naho amafaranga yakwiza kubera yuko watekeye abantu. Niyo mpamvu mujya mubona ndi kubereka amasambusa ukuntu bayakora. Ngiye natangiye kujya ngemurira abantu bashaka amasambusa. Guys, ni karibu. Abashaka ko mbatekera amasamaki ni karibu. Abashaka ikintu runaka dupfa kuba twavuganye nkamenya ibyo ngutekera, nabikuzanira ukampemba ayanjye, kuko abenshi bamaze kugera kure bazana money. Guys, nababwiye ko nta murimo ntakora. Umurimo mbabwiza ukuri ntabasha gukora. Ntabwo nakica, sinasambana, sinanakwiba. Ariko niba hari icyo nakora kubw'amaboko yanjye, kuko Imana yaratubwiye ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ebana ndakora kakahava. I Kigali, reka mbaha ka history gatoya. I Kigali najyaga njya gufata imyenda ahantu mu isoko, ndabasuhuje ababizi, tubiziranyeho neza. Ndasuhuza na mama Riri, twagendanaga umubyeyi umwe gutyo yaratuye i Nyamirambo, sinzi niba kiriho, urumva ni kera. Ariko niba kiriho ndamusuhuje, aramutse abonye aka video kanjye yansuhuza akavuga ati Flora mukobwa wanjye ndabyibutse, ni wowe twagendanaga Majerwa tukajyana imyenda itari yacu. Guys, ntabwo nari mfite amafaranga y'ikiranguzo, naragendaga kupikapinga ku bantu babifite, nkumvikana nabo bakambwira ngo iyi shati turayigurisha 1000, nge nkayitangira 500, kandi ayo 500 nunguka nayanjye, kandi nababandi bampereje 1000 bakampereza komisiyo. Ko nari nzi gushakisha uretse iki gihe cyane none abantu bigize imburamukoro ngo amafaranga, ngo wanyoherereje amafaranga ngo nkabaho. Ese wowe uzi ahantu twagiye duca kugira ngo tugere kuri iki cyiciro turimo? Twakoze imirimo yose y'amaboko, iteye isoni n'idateye isoni, hahandi ujya gusaba umuntu ngo umukoropere kandi nta biteye isoni birimo. Kuko ngewe akazi kankijije mu buzima nako gukoropa. Nimukabona umuntu agenda gutya ngo mutangire kuvuga yaraminuje, ntabwo nzababeshya. Hano ndi hano kugira ngo mbabwize ukuri. Nyigera na Canada nakoropye inzu z'abantu bakajya bamereza amafaranga. Mu Bubiligi bwo narindi
nari naraminuje mu mazu y'abantu n'abakecuru bose, navaga ku kazi kamwe nkajya ku kandi budahumeka kugira ngo ntekinge care urubyaro rwanjye. Guys, rero iyo mbona umuntu arimo gukina n'ubuzima avuga ngo bamuha amafaranga atazi ukuntu abantu bayakoreye n'ukuntu bayaruhiye, yes, gufashanya n'ibyo, ariko reka tugende twikomereza ko karagaciyemo mbereka ko ibyo mba ndi kubabwira ntabwo ari ukubabeshya. Natekeye abantu, na cleaninze inzu z'abantu, kudoda byo rwose byaranyihishe kandi mama yarabizi, sinzi impamvu ndanabikunda ariko sindabigerageza, ariko ni ibintu nakora nkunze. Nka cleaning inzu, babysitter yo narazikoze pe, na keepingaga abana bababyeyi bagiye mu mirimo ngiye nkabasigarana bakampereza nkabaho nta kintu nakoze bana yanjye we. Yes, aya mafaranga mubona kuyabona kugira ngo witwe ko ugeze ku kintu nuko uhaguruka ugakura amaboko mu mufuko. Icyo gihe iyo urangije gucleaninga shiraho babysitter nkuko nari mbabwiye. Icyo cyari cya gatandatu. Cya mbere cyari ukudoda, icya kabiri nuko kora jardin, garden, sewing, cooking for people, cleaning the house people, the babysitter or nanny. Jewe nkora nani n'ubu ngubu nukeneye ko musigaranira umwana. Guys, ndahari, abandi bageze kure. Niba utarampamagara ngo sigarana uwawe, shobora kumukipinga iwanjye cyangwa nkamukipinga iwawe, biterwa nuko twumvikanye. Okay, hari akandi kazi ngiye kubabwira rero, gucunga pet care. Pet care in this country, it's more money than your job you have. Do you know pet care, they can pay you even $50 per hour? What is it? $50 per hour. Ngaho bara niba bagusigiye imbwa yabo ngo yisigarane amasaha 8, urinjiza amafaranga ngahe? Gusa ngewe ntiyimbwa kandi ngira allergy na turatwoya, ipusi n'imbwa ni ibintu ngiraho allergy, ariko nibwira yuko bibaye ngombwa ko ariko kazi mbonye mu buzima nako nagakora, nkambara mask nkashaka ukundi kuntu nigenza, ariko nkagakora nkinjiza amafaranga. Yes, pet care. Hakabaho n'akandi kazi nigeze gukora bita baking bread. Uragenda ukiga ukuntu ba baking bread ukayigemurira abantu. Hano wiga amasambusa yo murabizi ko ngiye nyakora, n'ubundi abantu bajya bayansaba kuva igihe nayamenyeye, basigaye bansaba gukora amasambusa bakandiha. Chapati izamazi nizo nzi, izo gusukuma kubera mba nigengesera mami ahangaha, ariko nazo twazikora zo gusukuma nuko gusa ni ibintu zivuna, ariko nta kintu kivuna mu gihe wageze muri situation yo kubaho. Guys, cookies, amandazi, you can baking bread, you can make chapati, you can make mandazi, you can make cookies and samosa. How come you can say you don't have a job? All those skills I'm talking here, if you have one or two, don't say you don't have money. It's you who need to know to have. Otherwise, this country, you can make more money as soon as possible. Hakaza ibyo twakoraga dufite abantu babidukorera mu ngo zacu muri Afrika, washing clothes. Washing clothes no kuvuga abantu bamesa bagatera ni pasi. Here you can wash the clothes of people and iron them. If you know how to do laundry and fold the clothes and iron them or iron the clothes, you can make more money. Here, guys, if I'm talking what kind of skills you can use here in this country, and I don't say just here, wherever you are, but it's better to have it here, because here they give you value
all those people who doing that. They can even pay you than someone who went to work in company. This is what I'm talking. You can be rich with those skills. Make sure you have, if you need to come here, because you will say thank you to Florence. The way she teach you how to make money in Canada. Hakaza tour guide. Tour guide, it's the people abantu bagenda bayobora abantu. You can see some people have the park around their home. Government ishaka abantu bakora guiding, man. No muri mize bakeneye abantu bakora guiding. If you know French and English, sometimes they're asking Spanish too. It depends. The tourist barahonga, abaturiste barahonga bakakubwira ngo ubagayedinge, ubereka ibice byaho muri ukuntu bimeze, ubereka ubakorera information zose kugira ngo bamenye ibyo baje kusura naho bari. Guys, hakazi izindi métier twasuzuguraga ngo twitaga ngegura mugabo ngo ngiyewe ngo umuntu ngo umugabo witwa Gafotozi ngo nta kintu kabisa ngo twavugana. Gafotozi ni umuntu w'umumiliyoneri. Gafotozi hano arafotora akaba miliyoneri akagura amavira. Guys, mureke ibintu. Don't say these skills are not important in this life. This life here in Canada, where I am, wherever you know to give a help to people, they give you value and they pay you more money. If you know how to take picture, you are a big millionaire where you are sitting. If you don't know yet, go learn how to do, and you will use it and you will thanks Florence. Okay? Designer, remember in Africa, even in the wedding, iyo turimo gukora amakwe, nsigaye mbona byarateye imbere abantu barakize. Designer and decoration, it's something you can use here in Canada. If anyone who needed to do wedding needs someone to design, someone to decorate, and this is more money, guys. They can't pay you under 2,000. It's more money. No more Africa, n'amamiliyoni. Ubu byateye imbere. Rero ni mubizi, komeza ubifate nka métier yawe, nugera hano uzabikoresha. Hakaza noneho ya métier yanjye nababwiye. Ngurisha ibintu muri Facebook. Guys, I buy and sell. I'm buying and I'm selling. I'm buying and I'm selling. Why not? Ndagenda nkagura nkanagurisha. Mbwira ikintu ushaka urebe ko ntakikuzanira, but make sure uranyungukira. Most people here in Edmonton, they have car, and it's me who went to buy from them for them. Ndagenda nkagura nkagurisha. Gusa close me, ndakuguidinga, nkaguhereza umuntu yuri umuntu wanje nubashye bakakugurisha, hanyuma washaka wamemba cyangwa ukarorera. Ariko ngewe icyo mba mbikorera nuko iyo uri umuntu mbona uri muri possibility ukeneye ikintu ndakiguha vraiment, hanyuma nkigendera. Ariko bibaye ngombwa ko nanakiguseringa nagiseringa. Urukumva? Ibintu nk'ibyo rero nimukabisuzugure. Gufata telefone nkayigura $1 kandi nka making sure ko ngugurishije telefone nziza. Why not? This is me. Njewe tout travaux. Nazagira usuzugura umurimo. Nubona rero abantu bagenda ngo ariko nguriya ngo abayeho gute, ngo ko twese ngo tuzi yuko abantu hano ngo bagira utuzi tubiri, nguriya se ngo bigenda gute. Umubere guhaguruka.
abandi bari kujya gutekera abantu mu ngo, abandi bari kubagemurira mu ngo bakabahereza amafaranga, abandi bakabagurira ibintu bakeneye, ubundi bakabungukira, hanyuma ngo warangiza ngo ukavuga ngo se nguriya ngo akora iki? Nta soni, urasuzugura umurimo. Hano rero reka nongere mbabwire guys, niba uzi ibintu bya diru, genda ugurire umuntu ikintu ukimuhe akungukire. Niba ufite inzu z'abantu zifite ibitabo, guys, ni iki nkimenye vuba, twese mu nzu zacu dufite ibitabo twirirwa duta muri garbage abana batitayeho. Uzi ko ibyo bitabo ujya kuri Google ukandika icyo gitabo uko kigura, uzi ko Amazon yongera ikabikugurira ikaguhereza amafaranga. Niba ufite ibitabo mu rugo, make sure you go to Google, you searching and write the name of your book and you will find how much they can pay you, dan kugira ngo yikicarane abana bajye bagikiniraho bagishwanyaguze kandi gishobora kukungukira amafaranga. Guys, dufite ibintu byinshi, n'imyenda iyo urambiwe urawufata ukawugurisha bakagusubiza amafaranga niyo yaba ari make. Niba waraguze umwenda $100 100, wakumva uhaze ukawugurisha $50, si amafaranga yawe, si imyenda yawe, ntabwo wibye, nta n'icyaha wakoze. Nabwiye ko ikibi ni ugukora ikintu kibi, ikibi ni ugukora ikintu kibi, okay? Ariko mu gihe urimo gukora kugira ngo utunge abana bawe ubesheho umuryango wawe, nibaza ko nta kibi kirimo. Urumva guys, ubwo twari tugeze kuri icyo kintu bita Facebook na Amazon. Noneho hakabaho n'ikintu bita gusuka. Guys, ibintu bita gusuka namwe murabizi. Niba mubona twikoreye izi wigi, ntimukagire ngo ibintu biba byarakomeye. Tuba twicishije bugufi kubera amafaranga baba batwatse. Abantu hano barababeshya. Hano kugira ngo ujye kwisukisha ugomba guteganya byibuze $150 iyo ushaka ibisuko byiza. Byonyine no kudefiriza na $150 iyo ushaka umuntu ukudefiriza neza. Ibisuko byiza bishobora no kugera muri $200 pe, ntababeshye. Hano rero nta mwanya dufite, niyo mpamvu ubona nta nzara dufite twasize. Mwebwe mufite umwanya, abantu bari mu Rwanda turabasuhuje cyane kandi mukomeze muryoherwe. Hano rero nta mwanya tubifitiye, nta n'amafaranga tubifitiye. Ubishyiraho kubera mirimo dufite ariyo kwita ku bantu, duhora dukora mu mazi, ntago bitindaho. Usibye ko ngewe nta n'ibyo nkunda pe, ariko ngira ngo nanjye umunsi nakandagiye iwanyu nzabishyiraho mutanseka, uzavuga ngo uriya savuye mu Rwanda. Aigada tawe inzara ego zabaye nk'ibikohwa. Ngaho kubera iki? Ni ubuzima tubayemo. Bambe mujye mutugirira impuhwe, nta mwanya wabyo. Njya mbona ukuntu abadamu bariya bahora basa neza, nkavuga nti one day, sinzi iyo day yari ariko irahari, nanjye nzajya mpamagara bagakuba ibirenge, bagakuba inzara, bagazisiga, bakankorera soin ya visage, nanjye nkaba santash. Ngaho nguko. Izo nizo métier nari mbafitiye, nashatse kubabwira inkeya muri zo kuko ni nyinshi cyane. Nari maze kubabwira uburyo ki wakora imisatsi, cyangwa ugasiga inzara, cyangwa ugakora makeup. Ibyo bintu wakira, no mu Burayi wakira, muri Amerika wakira, muri Canada wakira, no mu Rwanda bitunze ingo nyinshi, bakabasha kurihira abana babo amashuri no kuriha amazu. Mbese ntabwo tugomba kwicara. Umugore ntabwo akwiye gutegereza ngo umugabo yagiye mu kazi ngo amuzanire yo kurya. Ese ninde uzabigukorera atakwinubye kabiri? Ko mbona abagabo b'iki gihe nabo basigaye ngo bashaka abagore bafite amafaranga. Iyo utayafite toka. Ibyo rero ni ukumenya yuko
tugomba kwirwanaho, ukamenya ko umugabo yaba hari yaba atanahari uzabaho, ntabwo uzandavura. Kandi guys, iyo ndi kubibabwira ntimukajye mugira ngo ni imikino. Iyo ndi kubabwira ikintu nuko nzi yuko izo situation zose nabigiyemo kandi narakoze kandi narariye, ntago nasabirije. Ahubwo n'abantu bazaga kunsaba n'amafaranga kuko babonaga badashobora kunyigezaho. Ugasanga umuntu aje kunyiguza amafaranga kandi andusha umushahara. Guys, iyo mishinga narimbabwiye ni mukeya mu byo narinzanye uyu munsi. Ntago nshaka kubatindira kuko ntago nshaka gukora video ndende, ahubwo indi raza nyuma ejo cyangwa ejo bundi mubanjije kureba iyi ngiyi. Mukomerezeho, nizereye ko twese twize ibintu wakora kugira ngo wibesheho utandavuye, yaba ari hano yaba ari hariya mu back home, aho waba uri hose. You can make your money. Thank you for watching. Subscribe, share and comment and like. Guys, witeka abane namwe kandi akomeze ababashije muri byose. Murakoze cyane. God bless you. Bye.